Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantaretan hadirin, kita hadir akumpul nang acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Darut Tauhid. Moga-moga raja banyak manfaatah perkataan ben Allah Subhanahu wa taala. Apolong akumpul areng pereng bersama-sama nampakake kebungaan, nampakake kegembiraan, muji syukur ka Allah atas sateja nikmat-nikmatah. Kong langkong nikmat sangat besar si aropa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat rahmah ayah sebesar si aropa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama muji syukur ka Allah atas nikmat si parengaki ka kita setuja. Kong langkong nikmat si sangat besar, rahmat si sangat besar, ayat si sangat besar si aropa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener Kanjeng Nabi petoron lahir Kanjeng Nabi, terutus Kanjeng Nabi, kasuksesan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teti rahmah dak kaula dan tretan setuju. Kanjeng Nabi hadiah dari Allah, rahmah seis hadiah akibat Allah dak ka hamba-hambana. Kanjeng Nabi nyampiaki ana rahmatun muhdad, engkau ria rahmat se hadiah aki. Hadiah aki kasera lil alamin dak kaseteja jin ben manusia, alamin dak kaseteja alam. Hadiah rahmah se hadiah aki ben Allah dak ka lil alamin dak kaseteja alam, khususnya dak ka manusia mereka. Sera se teroparat dak ka Allah, sera se terongaulia ridho na Allah sampai ke akhirat. Saya setro ngaulia ridho na Allah, ngaulia keuntungan sampai ke akhirat, jalanna Kanjeng Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Kanjeng Nabi kaangkui orang sing ngarep Allah, ngarep supaya tak lepas dari Allah, ngarep supaya ngoleh ridho na Allah, ngarep supaya sayang ben Allah. Imangkana yarjullah, saya rasa terus sayangnya
sampai ke akhirat. Saya rasa terus sayang ben Allah, saya rasa terus beri kebaikan ben Allah, saya rasa terus ridhoona ben se andi jagat raya nika, si andi jagat alam semesta nika, alam zahir, alam jagat raya semesta zahir ben batin. Saya rasa terus ridhoona, saya rasa terus ridhoona kaleburana panika Allah nyampiaki Kanjing Nabi saya patuti contohna. Orang saya nyari ridho'na Allah. Dunya akhirat. Dimangkana yarjullah wal yaumal akhir. Setero oleh ridho'na Allah. Ben kenceran, pahala, kebahagiaan sampai ke akhirat. Wa dzakarallahu katsira. Wa dzakarallahu katsira. Saya rasa tak terlepas ben Allah. Saya terus saya gandeng ben Allah ketika masuk ke Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi gandeng ben Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya rasa terus gandeng ben Allah, masuk ke saya gandeng ben Allah. Saya Muhammad Rasulullah, masuk ke lapangan Muhammad Rasulullah. Masuk ke lapanganna Muhammad Rasulullah, masuk ke rombonganna Muhammad Rasulullah, masuk sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daerah wa dzakarallah katsira nikah orang muntah tak lepas saban Allah. Karena beda orang nikah berarti tidak lebat Kanjing Nabi pas ekaleburi ben Allah, pas ekaleburi ben Allah, benikun lebur tibi tapi ekaleburi ben Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi orang senorok Kanjing Nabi menikah orang nikah cinta ke Allah, ngangkep ke Allah, pangeran ke Allah, Tuhan dak ke Allah, ngabula dak ke Allah, menghamba dek ke Allah penikaban Allah pakon norok Kanjing Nabi sampai aki Muhammad bak ngocak dia ya ibadai ben pangeran kun ibadai ben ngocak dia kum in kuntum tuhibbunallah mun bak na cinta dek ke Allah kapir ya fattabi'uni norok sengkok Kanjing Nabi pakon ngocak ngak nikah ben Allah ka umat tah. Belisanna yuhibbukumullah maka bakal ika cintai ban Allah. Tidak ika cintai mare pun. Tidak orang ika leburi ban Allah nika mare kapkiban. Hatta anak-anak udah tahu. Mun pun cinta apa yang tidak untuk kamu. Ini kan swarga ibeki. Napa sih tak ibeki pangeran? Mulai kecintai. Kesempurnaan, kebahagiaan, kecemburuan, tapi betul. Swarga zahir, swarga batin, bagi kapiban Allah. Orang mun pon lebur, napa? Parengake. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat para sahabat, di Quran yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta dekat mereka. Mereka cinta dekat Allah. Saya rasa mereka sahabat Kanjing Nabi pun terus nih sampai seterusnya. Makanya sare lebur ka orang kotu puncak nasi sare lebur Allah. Lebur ka orang lebur ka makhluk puncakna nyari pangalebur Allah. Cinta harus dapat ka puncakna cinta dan Gusti Allah. Sampai buntu cinta buntu kotu cinta karena Pak Boy kotu puncak besar cinta dan Gusti Allah lebur puncaknya kotu dapat ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sampai buntu makanya neng solawat naria tanhallu bihil uqadu. Orang mun pun semak Kanjing Nabi asampungkan Nabi tanhallu bihil uqadu
ate saya buntu pas tak buntu, saya tak makrifah pas makrifah, saya tak cinta pas cinta ke Allah. Bila orang semak ke Kanjeng Nabi pas makrifah dak ke Allah, atamba makrifah terus, atamba cinta ndak ke Allah, atamba seneng ndak ke Allah, atamba hubungan bagus dak ke Allah. Tanhallu bihil uqadu, saya benang nikah salbut, teti terurai pas tak salbut. Saya buntu pas tak buntu. Sallallahu ala Muhammad. Ngaji tak karena Allah, buntu ini kah? Tidak semak Kanjeng Nabi pas ngaji karena nolong orang karena Allah, abentuk orang karena Allah, mabunga orang karena Allah, majembel orang mas Allah terus pas. Alako karena Allah, atani adegeng sallallahu karena Allah kabeh tak buntu wonten. Telepon semak ke Kanjeng tanhallu bihi, terlepas terlepas sesalbut-salbut nang yate, sesalbut-salbut pikiran, sesalbut-salbut nang yabe nika terlepas teti terurai. Kota bungun buntu pas tak buntu. Mangga namun atena buntu detasan jet tak tuli bagus hubungan naban Allah libalih nika Allah salatan kamilah musallim salaman tammah ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, tanhallu bihil uqad. Tak nikmat nyebut Allah keng tak bagus sambungan lagi. Nek nyebut Allah keng tak besar karena beda saya nyandet, beda saya salsal atau beda saya buntu. Nyebut Allah keng tak seger, nyebut Allah keng tak lango, nyebut Allah keng tak kena. Maka sampung nikah penyalur rahmat Allah, penyalur an-nur Allah, penyalur wahyuna Allah, penyalur asir Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanhallu bihil uqadu, tanhallu ya kalah ni kan. Senang cukan pikiran salbu tak kelemahan mak sal pikirannya. Tanhallu bihil uqadu. Mak salbut dia. Dia sengak benang salbut pikiran. Tanhallu bihil uqadu. Napa saya celan lagi aba salbut nega salbut saya celan lagi tanhallu marapat kan. Lambat jahiliyah, orang-orang jahiliyah tidak semak Kanjeng Nabi, pas tak jahiliyah boleh maksudnya. Padahal terpenter, aku beli alat-alat perang penter, mau di ekonomi penter, aku beli alat pedang, aku beli nikah nih, terpenter boleh. Mau di ekonomi antar daerah, antar negara, antar negara terpenter pokoknya, aku beli nikah terpenter. Cuma maknya jahiliyah, tak oning ngoloaki abek naga pengiran. Tak oning ngolowaki hartana ke pangeran, tak oning ngolowaki mun pejabat jabatan naga pangeran, tak oning ngolowaki usaha naga pangeran. Buntunya mana? Ota besalbut. Tidak semak Kanjeng Nabi pas lahir nikah, lahir para sahabat-sahabat, lahir para aulia-aulia, lahir para ulama-ulama, lahir para orang-orang sesoleh sampai ke zaman samangken. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, di zaman samangken banyak orang sesoleh, di zaman samangken banyak aulia, di zaman samangken banyak ulama. Alhamdulillah, ta'etina ban Allah quratan pretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aulia-aulia, ulama-ulama bodoh nang Indonesia bodoh, nang Mekah bodoh, nang Yaman bodoh, nang Mesir bodoh, nang Turki bodoh, nang Suriah bodoh, waman kaman bodoh. Ta'etina umat nika sallallahu alaihi Muhammad. Kasoon dak Gusti Allah abe ta'etina umat Muhammad, ta'etina dan Allah. Mungkin orang sejauh ngocak tak ada. Ya mana ampun
medem nyamana pun jaringi totop kan jana ngocak tak ada. Engkau ntar kata sek ada cukup coba nyilem tak terhitung ya. Allah Muhammad ya kekasoon kamu orang soleh tingkat-tingkat mulai orang soleh tingkat bawah sampai tingkat orang soleh tingkat puncak para sahabat keluarga Kanjeng Nabi para nabi-nabi Allah utusan-utusan Allah puncak-puncak orang soleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasoon ketika udah tandretan bila ngucap assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin orang soleh mulai selambok para nabi-nabi para rasul para wali ulama soleh kabeh sampai orang soleh setingkat puncak sampai ke orang soleh setingkat bawah aulia-aulia saya pembesar sampai ke tingkat aulia-aulia setingkat bawah tingkat bawahnya aulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka manfaat. Ta'itina. Manggana kulitan retan sampung terus. Benare sampung. An'amta alaihim. Sampung. Titila an'amta alaihim. Neka abek nyampung Kanjeng Nabi, nyampung sateja para rasul, nyampung sateja para nabi, nyampung sateja ulama, nyampung sateja aulia walina Allah, nyampung sateja orang soleh, nyampung satunya neka. Baik sebeda ibarzah, sebeda itu mulai dari Nabi Adam tuh tapi neka masuk sila an'amta alaihim. Otaba wa ala ibadillah. Tuti orang asolat nyampung setuju para salena lakar ngadep ke Allah, salena asojud ke Allah, salena mengagungkan kebesaran Allah. Kebesaran Allah tak bisa yokor ben abek tak masuk kau ukuran abek, tak bisa capai ben panca indera, tak bisa ben hingagi ben langit bumi kursi arsy. Kebesaran Allah tak bisa dicapai sekau oleh jamaah sakuni menabe ampun cek luasan tak bisa yokor karena abe terbatas terbatas tak kira bisa ngokor tak terbatas manusia terbatas terbatas tak kira bisa ngokor tak terbatas Allahumma sholli ala Muhammad soalnya sholat nika ate ngaku-ngaki ate menghormat kebesaran Allah ate ngaku-ngaki ate ngormat amul jeki ngaku-ngaki kebesaran Allah tahu ce Allah maha besar keng tak ngormat enggak na sholat nika ngormat kebesaran Allahu ngadep ke Gusti ruku subhanallah awimi ngaku-ngaki sujud subhanallah adalah meninggikan Allah maha tinggi kare abe aku meninggikan mengagungkan membesarkan menghormati Allahumma sholli ala Muhammad semoga manfaat semoga barakah saya nak nikah saya lakar ngadep ke Allah sujud ke Allah pakon sampung reng-reng Allah an'amta nyompung maka tidak ngucap an'amta alaihim padang kabi para wali para nabi para padang kabi mun nak kana kene tak padang yang mana hina kana kene mun bacaan nah apal nak kana kene an'amta alaihim padang berikan jadi mau tak padang tak ada bidana benak kana kene perak orang ngasih tua perak orang ngasih raja cuma sholat pada benak kana kene wala ibadillah yusolin tak waktu berarti sholat tak kena kana
Ini perak orang ngasih raja, perak orang ngasih tua. Pas bila saya tua asolat nikah, pas bila saya dewasa asolat mabakun maranak kanak. Nah, nikah manter kulatan tretan ya ceri Rabbi ja'alni muqimas shalah. Menikun abad tibi wa min dzurriyyati malek raceke dewasa salat abadna. Malek tua salat malek dewasa salat paling punten remaja salat Sallallahu ala Muhammad. Mun bisa dewasa tua salat. Nampu parah. Sallallahu ala Muhammad. Jadi seneng salat nika seneng tak beruk boleh pon kobes dawuhna Kanjeng Nabi wujuilat qurratu aini fi shalah. Dadi kasenengan sengkok, dadi kacelepan sengkok delem salat. Seneng delem salat. Seneng delem salat. Semakon salat Allah seneng dalam salat karena di hubungan dengan Allah. Pas padeng ka orang-orang sehubungan bagus ka Allah. Serah esenaan amta alaihim. Serah namta alaihim para nabiin, para nabi, siddiqin, para siddiqin. Serah siddiqin orang seongguan ke pangeran. Orang seongguan ke pangeran odiknya orang seongguan siddiqin maknanya bener, siddiqin maknanya ongguan, siddiqin maknanya jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lesana iya kana budu atena iya rasana iya kana butuh al-dzauqa iya kana butuh lesana iya kana butuh pikiranna iya kana ajar salat mun saben ajar bacaanna mangken ajar nyambung ngaji iki serep benih esena salat ya jeri iki sampai malah nyerep ka ate saya tunduk ka Gusti Allah. Malah esena salat ki malah esena salat supaya nyerep ka ate saya tunduk de Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga manfaat barakah. Anjing Nabi songkan asolat perang asolat songkan papa hambon waktu akhir wafat Kanjeng Nabi asolat papa terakhir perang asolat Kanjeng Nabi padahal tidak perang tanpa perangan asolat tak perang tak bojong dan selamat dan selamat tas anak foto wa'mur ahlaka bisolat soro pakon ajeri contohe keluarga nabekna kalaban sholat contohe kengak aja tak bisa ngajar tibi beda ustazah beda nyai beda kiai, beda ulama, wa'mur ahlaka bisolah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cermun pun tahu sampai seneng legian. Ki. Pun bacaan nampun apal kan? Kare nyambung lagi, kare seneng. Mak seneng harmonis. Mun kita harmonis saling cengkol korpongkoran entah bila Maria pada nempian di tamoy tak harmonis kan bila mulia macam bitter ya tak harmonis coba tidak harmonis mulia
cak tuli yang mana jin tahun jin mulia cak tuli mas, padahal mulai dari Isya sampai kalau 2 malam cak tuli temu sopu cak tuli cak pun cinta ni kalale mak tandretan lale cinta cinta saya juga rindu lalema RINDU rindu kau tu dah bak puncak nak kapi au jalan Muhammad Rasul rindu kau orang tak dapat ke puncak na atta jangan si Ustaz atta makan jadi ya buat pangkat tahun makan jadi ya buat nak aten akun makan jadi ya kun makan jadi ya buat pangkat makan jadi ya buat derajat tahun kau tu tembus dek kasang pencipta Muka manfaat muka manfaat ikiliana yuhibbuhum wa yuhibbuna ikiliana radhiyallahu anhum wa radu'an muka manfaat berdeki waktu lagi sepanjang manfaat. Deti mun tak tuli pas emak Kanjeng Nabi pun mun tak locer abet tak locer salat kok tak tuli locer salat ka pangeran tak tuli locer tak nikmat tak wes tak seneng beda se kotor kene ya beda se tak sapu mangkana tanhallu bihil uqadu libali kene ka ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqadu malelang kotoran-kotoran salbut malelang sebuntu-buntu maleng tanhallu bihil uqadu setak lecen maleh mun tade alam ni mun tade pelicin na ngakariak alam ni pada bon motor mun tade oli na ngakariak pas mesin tade oli na mun tak ngakaropak ni solawat nikah termasuk oli na ke pangeran Maulina alam ni kan sallallahu alaihi Muhammad muka manfaat muka barakah sallallahu alaihi tanhallu bihil qadu wa tanfariju bil qurabu malai cinta beda orang dilawe ruwet ala ki amal ruwet sompak ruwet nah nikah mun ngak ke nikah bro Batak wa tanfariju bihil qurabu wa tanfariju bihil qurabu. Sallallahu alaihi lang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanfariju tuqda bil hawaij wa tunalu bil ghaib. Jangan tilawat tan tuqda bil hawaij. Patak kaki ka sabun, sabun sih bagus. Parlo sabun, coba aja sabun ya ada. Ini ketambahan kemanfaat fi kulli lamhatin sampai ke budi fi kulli lamhatin wa nafasin kenika salah nabi tongan kenika kangkui maudi pernapasan napas sampean maleudi malih hubungan ben Allah fi kulli lamhatin wa nafasin salana kenika hitungan sebanyak hitungan nafas juga kenika kangkui malancar keluar masuk nana napas male odi male tak namate male tak gumpel akal bu keluar ka dalam male beda nilai ya hubungan keluar ka dalam napas lamhatin apa lamhatin sakat kedua mata melak medemah male nilai melakna medemah male tak pege ben Allah juga napas keluar masuk tidak mau tak ke guru pas ingat guru ingat itu ada dia tak ke abang saya ingat keluar nafas ni fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumil lak malai tak lepas dari sekerja kabadana teng kabut nak kapi kabadana nikah
pakun ceuleuhna lebet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenika imam ma'abe Muhammad Rasulullah kepala rombonganna abe reng tuana abe ka Allah, reng tuana abe ka pangeran, reng tuana abe nyemak da Gusti Allah. Alhamdulillah ibri reng tua Kanjing Nabi abe reng tua da Gusti, reng tua ngabula da Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Palebur maca sholawat mun mah banyak seneng mah seneng. Allah ala Muhammad, Allah ala Muhammad. Karena sholawat hubungan Allah dan Kanjing Nabi, hubungan Kanjing Nabi dan Allah. Moga-moga manfaat. Allahumma sholli sholatan kamilatan Muhammadin tanha wa tanfariju bihil turabu wa tuqba bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ya Nabi.